sizin duagızga muhtaç deyip eytirlerdi bilgen kişilerden canları. Hem dünyada yaşaganda izgilikni kup işlegiz deyip творите, говорит, добрые дела, пока вы живые, скажет нам. Вы знаете, человека похоронили, чем остаются? Своими добрыми делами, которые есть записаны в тетрадь Гомер дефтерinde. Şunun için, пока есть возможность, творите добро, иншалла, добром возвращается, иншалла. Nur, yalılık, yaktılık ülәшүсе, күңелебездә арбай да, хәтергә, йөрәгебезгә уелып кала. Күп вакытта үтмәй уның менән яңа бер сорашып, арлашу өчен сәбәпләр эзләй башлайым. Аллаһка мең шөкер, эшебез шундай алсак илгеле шәхесләр менән еш кына сораштырып тора. Һәр сәфәрдән тиерлек рухи яктан байып, тулыланып, ныгынып кайта. Октябрьский калаһында да бездә ихласлыгы, нурлы булмышы менән әсир иттеләр. Шундый кешеләрдән бере Нурул Ислам мәдрәсәһе ректор урынбасары Мәүлимян Мәүлид улы Сибгатуллин менән 2 көн самаһы арлашырга туры килде. Сирек Буатка якын гомерен ошо уку йортының үсешенә, дин белгечләрен әзерләүгә багышлаган, каланың тәрбияви хәйрия тормышында кайнашкан хәзрәттең янында шул тиклем рәхәт һәм тыныс, гел Аллаһты искә алаһың. Мәүлимян Мәүлид улы күрше Татарстандың Аксубай районында туып үскән. Казан университетының тарих-филология факультетын тамамлаган. Яшь сагында ук намазга басып, Өфөгә юлланып, Ризаетдин Фәхретдин исемен йөрөткән мәдрәсәгә укырга ине. Дини кадрларга зур кытлык булган 90нчы еллар башы. Мөфти хәзрәт яшь белгесте Түбәнге Кама калаһына имам мөхтәсиб һәм имам хатиб вазифаларына тәгаенләй. 40 яшькә җиткәч, баш мөфти Талгат Таҗетдин хәзрәтләре менә Башкортстанның Октябрьский шәһәренә мәдрәсәбезгә җитәкче кирәк дигәч, мине бирегә билгеләде һәм Аллаһ шөкер менә 99 елдан инде 20 елдан артык гомеребез шушы дини хезмәттә үтте. Иң сөенечлесе биредә килгән вакыттан ниятләгән идек, улыбыз, кызыбыз шул мәдрәсәдә укыр дип, алар да мәдрәсәне укып бетерделәр. Менә Нур хәзрәт мәдрәсәнең җитәкчесе булып, Әминә кызыбыз мугалима булып җитештеләр. Аллаһ шөкер. Һәм без инде менә уйлаган вакытларыбызда, фикерләшкән вакытта Октябрьский шәһәр халкы белән сөйләшкәндә, Русия мөселманнар үзәк дини назараты аның рәисе баш мөфти Талгат Таҗетдин хәзрәтләренең нинди киләчәк турында уйлап, менә шушы элеккеге балалар бакчасын бинасын сатып алып, дини назараты тарафыннан шушында мәдрәсә ачкан. Менә Октябрьский шәһәренә килгән һәр кеше белә. Тәү көндән Октябрьскийга йөрәге, акылы, булмышы менән береккән Мәүлимян хәзрәт. Баллары хәләл ефетелә ошо yerдә үз итеп, халкын яратып, шәкертләргә генә түгел, Аллаһ ысраштырган һәр бер кешегә Илаһтың һүзе, уның кушканы буенча яшәүдең матурлыгын, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сөннәтен үтәүдән кирәклеген күндереп яшәйдәр. Республикабызда һәм Рәсәйдә дин үсешенә зур өлеш индергән һәм әле лә ошо катмарлы юсакта төрле тәрбияви гамәлләрдә тормышка ашыручы күркәм гаилә булып кала Сибгатуллиндар. Иң мөһиме, 3 ел дәвамында укыган һәр бер шәкертте, дини курсларга килгән һәр мөселманды, яисә дуага өмет итеп килгән һәр кешене бында ихтирам итәләр, тыңлайдар, ярдәм итәргә тырышалар. Шәкертләребез ачык, ягъни алар теге урысча әйткәндә снисительный түгел. Без әлхәмдүлилләh беләбез, без Аллаһ шөкер Аллаһның динен тотабыз, ләкин шул ук вакытта без дөньяви дәүләттә яшәгәч светский дибез. Без ул имамнарыбыз һәр кеше белән уртак тел таба белергә тиеш. Шуны да өйрәтәбез. Мугалимнәр белән, киллияттәге, колледжлардагы, техникумнардагы мугалимнәр, мугалимәләр белән дә, андагы хезмәткәрләр белән дә уртак тел табарлык булсын дип. Үзбәк булсын, таҗик булсын, кыргыз булсын, татар, башкорт булсын, нинди милләттән, мари егете дә укыды, рус егете дә, мин аларга әйтәм. Гарәп телендә уку бер, рус телендә, дәүләт телендә дә вәгазегезне сөйләгез, һәм 2-3-4 минут булса да үзегезнең туган телегездә сөйләгез. Сез менә күрдегез бит, егетләребез үзебезнең туган телебездә матур иттереп вәгазлар сөйлиләр. Беренче курс шәкертләре
birinci kurs şekirtleri yartı yıl okugandan soň Arap tilinde, tercümesini Rus tilinde, hem tugan tilde, Tatar, Başkırt tilinde, Üzbek, Kırgız, Tajik tilinde tercüme etip vegasililer. Şurada oturgan cemaat şatlanıp gitti elhamdülillah. Vatanına koytkan kibek bulup gitti. Mene bütün hikmet в этом. Bütün sut в этом. Eğer ana tilin, tugan tilinde fikirli, tugan tilinde vegasili olmayken, ul nindi mulla, ul nindi jitekçi bulacak. Bizim bit mine iş bit şunda, mine min Tataristan'a koytkanda soruyorlar. Min bitinde hatınım Tataristan'dan, üzüm Tataristan'dan, Başkırtistan'dan işik deyip. Türlü vakitler buldu bitinde. Türlü vakitler sizden de kısmıylar mı? Diligizne, niyegizne. Men alarga aytam, menin Başkırt tilinde men aytam kitaplar istelimde otura. Elhamdülillah balalarım bu 10-nji mektepte, 9-nji mektepte Başkırt tilini unuklarim hazır Tatar tilinde okuylar. Başkırt tilinde dersler var. Men aytam elhamdülillah. Biz Tataristan'a koytsak onda süyeneler. Вот sizin prezidentiniz Habirov Radif Faridovich молодец deyler. Munda kelsek Minnikhanov'nu maktılar. Mine bütün hikmet şunda. İki respublika tugandaş bulup, kardeş bulup, kıdalar, kıdagıylar bulup, mine nindi hizmetteşlik. Biz 6 brat tuganlarım, ir tuganlar. Şunun ikisi Başkırt kızına ilengen. Elhamdülillah bu bir süyeniş. Birisi Baray rayonundan, birisi Tuymaz rayonundan. Elhamdülillah. Oktyabrski şehrinde bugünküsü günde 6 orunda cuma namazlar okuyuz. Mine tarihka koytsak 1999 yılda Müftü Hazretleri meni bir de İmam Hatip etip bilgilegeç. O vakitte biz Türkmen avuluna Mulla ile degen avullarga yerip cuma namaz okuydu. 2 kilometr jeo barıp şekirtler bilen. Bugünkü günde bizning medresebizde cuma günleri 1-200'den artık kişi bir de cumada katnaşa. Bu bir medresemiz binasında gına tugul. Kalgan 5 meşitte de halkımız meşitlerimizge tulup namazlar okuyor Allah'a şükür. İki gün içinde Mevlimiyan Hazret'ten telefondan şıltıratıp, ya yanına kilip kengeş rauslar bir hesap ini. Bir tamsı şapırtıvhız, şiltelemey, barahına kurkem sabırlık menen yavap berdi din ehli. Huzi yumşak, ihtiramlı, kulartı yengil. Hongahına biz Hazret'in telefonunda haklangan rauza fotolarına qarap inandık. Baktihan irte yaddan qara küdüge saklı, şav seskeyken medrese aldı. Yabaylıkta büyüklük degenderi rastır. Bäxetke күрә, abroylı zamandın altınga beraber hudin, dini havagın tыңlar üçün onu hem hizmetteşlerin türlü uyuşmalarga daimi sakırıp duralar. Bilim usaqlarında terbiyavi hem patriotik temalar көтәрә ruhanidar. Yaş buundың horawlarına yawap bireler. Küp tapkırlar disteden artık şitillerde bulganım var. 16 tapkır buldum şitilde. Lakin özü bizden Başkırtistanımız kadar, özü bizden Tataristanımız kadar mında din iregi, Rusya'daki kadar din iregi bir koyda yok. Mesela aeroportta bulsan, başka orunlarda, mekteplerde bulsan şapan çalmabızını kiyip, rahatlanıp kirip vegazlar sili alabız bugünkünde. Mine min biraz ulturda da etsem, bizim Oktyabrski şehrinde 15 mektep var. Mine benim bir de papka. Ol kağızlar. Anda birinci yartı yıl oku yılının yartı yıllığına, ikinci yartı yıllıkka bizim grafik düzülgen koy bir künni ikişer mektepte kağızlar silibіз. Ondan 4-5 kolejda, mine Neftiyoy Üniversitetinin filialında da. Onda biz özümüzün pravoslavi dini tutatırgan din ahilleri bilen birge barıp, mine eli kişegine min mektepte, 13. mektepte gaile bağışlanan seminni ценности degan özümüzün tradisyon dini gaileler, özümüzün gailelerini saklav. Şol turda vaga silep koyttum. Hem atanalar bilen görüşken vakitte da mine bu mekteplerde 4. klaslardan bitinde 6 modul dersler kire. Anda svetski etika da var, pravoslavi turunda da, İslam turunda da. Anda da tananlar anlatabız. Balalarımızga birbirimizin medeniyatın, birbirimizin dinin, onun grup gadetlerin
öğrenirge kirek deyip. Eğer biz anı öğretmesek, ol bağlar anı internetten alacak da Allah saklasın anda internette bir küp negativni, naşar informasiya var. Çünkü Kabat baş müftiyimiz Talgat Hazretinin etkeni var. Eğer okutuşunun kuzine ağzına karab derisini almayken okuşu, ol anda internette Şeytan Allah saklasın, ol bizni, balalarımızı yalgış yolga alıp gidecek. Әлбиттә, тәрбия һәр кемгә мотлак һәм фарыз. Дингә өндәү юлдары ла күп төрле. Иң һөҙөмтәлеһе яхшы сифатты, матур гамәлде үҙ миҫалыңда еткереү, ди Имам Ахун. Мәдрәсә етәкселегенең хәйрия эштәрендә әүҙем һәм ихлас ҡатнашыуы ла йәш буынға һис шикһеҙ көслө тәьҫир итә. Йомарт һәм ярҙамсыл булыуҙың матурлығын күрһәтәләр. Хәйрия ярдәме күрсәткәндә biz cemaat bütün kişini yüreğimiz orkul ütkərəgə tiyиш. Tüben kamıdan Oktyabrskaya kelgəç Başkırstan'da Oktyabrskada şunday bir hal buldu. Buna közge yeşler kildi. Bir xotin kız kildi. Hazret yerden mittik isti. Telefonumda tülerge akşam yok. Yerdemini birdim de sadaka bulsun deyip konulimden niyetledim de çıkıp barabız. Aşkane yanından ütkende, staloy yanından ütkende bizim kurdağız aşkanemiz var studentlar için. Şundan ütkende ite bik temlis dikiledi mındadi. Minnetem Nurcigan apa povrlarga rızıgımız var mı kolgan? Dişka aşağıganlar studentlar, hizmetkarlar. Oturta başlattık, şey işirdik de tizirek mını zatırga kirek işlerim küp bitindi. İşlerim küpi uzatıp baram. Hem uzatıp medrese işe getibine kilgende tizirek çıkıp gitsin indi işlerim var deyip Ufa'dan Şaltırat'a Müftü Hazretinin yardımcısı sekreteri Abdüssamad Hazret siz hani işte bilezdir koydadır ol dersler berip yeriydi bilem şul Hazret sizge kurbanlıkka di mine yonagına bir sponsor di 6000 sum sadaka berdi di kuresme 100 sum 200 sum bu başı ağırtı, hasta bulgan apaga yerden kürsəti orkasında Allah Rabbimiz nişe men top kırıttırıp bizge sadakasını koytarıp girdi. Mine izgilik işlesin, üzüne izgilik bulup koyta. Әле һөйләп күрһәткәндәребеҙ егәрле етәксе башҡарған хеҙмәттең бер кескәй генә өлөшө. Күҙгә күренмәгәндәре иһә байтаҡ. Аллаһтың рәхимлеге менән иңендәге бурысты шат ҡәнәғәт булып тарта. Яҙмышын оло табыш хазинаға тиңләй. Шәкерттәренең уңыштарына һөйнә. Аллаһ ризалығы өсөн йәшәү һәм эшләү мөмкинлегенә шөкөр итә. Мәүлимйән хәҙрәт. Һәр беребеҙгә шундай форсат бирһен Раббыбыҙ.